omuganda makuru owabire nakoremeza keshashurira fizi akaheze kya mushanju n'obubonero 18 omunyambabazi amushashurire fizi yona ya boarding aha Runombe Senior Secondary School omuri Kasharimbarra. Omunyambabazi omanyirwe nka Maria kurwa mu ihanga lya Denmark bwanyuma yo kureba amakuru agacencwira ati akegitwa hababweranyanje Old Girls berundanire mu emitwaro nshanju yo kumukorera shopping. TV West kuyamurekere abanyambabazi aba Old Girls babweranyanje na family yitu byakwatwaho byamukorera shopping yona iyabina yenda kandi twareba ngo twamureta twamusya yishomero nyina wo gomwana atayine kintu cyayine na hati tutandikira harusiro tine kintu cyabyasire kuba ebo kumuhereza tutandikira harusiro bintu byone byakwetenga ebiturabasana byebyo shaba mukamurere mukoreje bwanyuma ya shopping aba bamutwira ishomero rya Nombe SS bamukwasa mukuru w'ishomero omwakire. Dr. Mutshogu okusima na Mnonga TV West abo kugira ngo yakozire akuceka ihembe okupromotinga ibyo bwegese mu cyanga kitu kandi rukugendane na Mnonga negambirira abana bari kumara levels zitari zimwe na zimwe cyamushanje cyakane cyamukaga kandi bakatunga bahuera kama amanyambabazi yamujero umuntu waheru Maria yamushashura fizi ifitwasharamuka Old Girls ababweranyanje kumukwatiraho kumukorera shopping yone yakwetaga kwija ifarasi borangiti tawo ingito sima abiziro wanje aba Radio West kwatira mwana wanje ahamakuru nimba sima munonga mukama bonje amakuru agagasha kwa Anthony Twine na Evans Taremwa.